салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. баъди тавоқуфи на он қадар тӯлонӣ ҳаминак барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба рӯи экранҳои телевизиону телефонҳои шумо бармегардад. дар миён гапу калончаҳои зиёде рух доду зиёде аз муҳимиятҳои варзиширо сарфи назар кардем. акнун аз саҳифаи нав шурӯъ мекунем. саҳифаи нав бадбахтона ё хушбахтона аз Манчестер Юнайтед оғоз меёбад. девҳои сурх дари хонаи Ҷейми Вардиро куфтанд. чанд рӯз мешавад оиди ин масъала дар шабакаҳои иҷтимоӣ муҳокимаҳои зиёде чарх мезанад ва фикр мекунам дар ин маврид Юнайтед воқеан ҳақ аст. Ҷейми Варди баъди солҳои тӯлонӣ эълон дошт ки аз Лестер Сити меравад ва аввалин шуда ҳарчанд ба ӯ дастаи Ҷеноа пешниҳоди ҳамкорӣ кард, аммо мисле ки ҳушу ёди Варди барои Манчестер кашол асту хоҳишаш пӯшидани пироҳани сурх аст. ба гуфтаи асоситарин буз дар олами трансфер Фабрицио Романо, корҳои трансферии Варди ва МЮ қариб дар ҳоли хотимаёбист ва бо эҳтимоли 86% аз мавсими нав Ҷейми барои дастаи МЮ гол хоҳад зад. аммо худи Варди медонад ки вақте пироҳани Манчестер Юнайтедро ба бар кардӣ, пойҳо андак каҷала мешаванд. агар шумо дар кишвари Русия кору фаъолият мекунед, пас эҳтимолан ба чунин ҳолат рӯбарӯ шудаед ки ба шумо фавран пул лозим мешавад. мехоҳам ба шумо дар бораи як воситаи молиявии муфид нақл кунам ки метавонад ҳаёти ҳаррӯзаро осонтар кунад ва дар идоракунии молиявии худ дар сурати дуруст ва масъулиятнок истифода бурдани он кӯмак расонад. ин як корти кредитӣ барои хориҷиҳо аз Тибонк бо лимити то 1 миллион рубл ва муҳлати бефоизи то 55 рӯз аст. пур кардани корт ва гирифтани пули нақд дар банкоматҳои Тибонк ё тавассути интиқол аз дигар кортҳо осон аст. бо ин роҳҳо шумо метавонед эҳтимоли тасдиқи корти кредитиро зиёд кунед. бо истифода аз линки ман дар шаҳр барои корти дебетии Блек муроҷиат кунед. муштарии фаъоли Тибонк гардед. бо истифода аз корт харид кунед ва пулро дар суръатҳисоб ва амонатҳои Тибонк нигоҳ доред. дар барнома ё кабинети шахсӣ додаҳои шиноснома ва ИНН-ро санҷед. агар шумо аллакай муштарии Тибонк бошед, пас барои дархост дар барнома ё кабинети шахсӣ муроҷиат кунед ва бисанҷед ки корти кредитии шумо тасдиқ шудааст ё не. барои гирифтани корти дебетӣ ба шумо шаҳрвандии Русия, сабти ном ва ҳатто симкорти Русия лозим нест. кортро метавон бо шумораи телефони хориҷӣ дархост карда онро дар Федератсияи Россия гирифт. танҳо дархост гузоред ва корт дар ҳар ҷое дар Русия барои шумо мувофиқ ройгон расонида мешавад. худи дархости корт низ комилан ройгон аст. агар шумо дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунед, пас барои гирифтани корт ба филиалҳои бонкҳои Шарик, Матин ва ташкилоти амонатии қарзии хурд Эмин Сармоя муроҷиат кунед. ба линки дар шаҳр буда биравед, корти дебетии Блекро аз Тибонк дархост кунед ва таърихи кредитии худро дар Русия оғоз намоед. баъди шикаст хӯрдани Реал аз ПСЖ дарҳол чунин хабар нашр шуд. Лука Модрич расман ба дастаи Милан гузариш кард. ба гуфтаи таҳлилгарон, Модрич аз рӯйхати нафарони лоиҳаи нави Хаби Алонсо берун шуд ва бо ин сабаб тими шоҳонаро тарк кард. лоиҳаи нави Алонсоро аллакай дидед. ҳама дид ки онҳо дар муқобили ПСЖ чӣ қадру қимате доштанд. ин мавсим бо чунин ҳисобҳо шикаст хӯрдан барои Реал як кори оддӣ буд ва рафтани Модрич ҳам дар чунин вазъият фикр мекунам иштибоҳи калони раҳбарияти бошгоҳ буд. хулас Модричи 40-сола ҳоло дар сар ҳавои баҳс гуфтанро намепарварад ва бо дастаи дӯстдоштааш Милани шаҳри Милан рафту шартномаи яксола зад. дар як банди дигар ин шартнома навишта шудааст ки шартномаи ҳамкорӣ метавонад боз тамдид карда шавад. ҳоло бинед Модрич як сол не, чандин соли дигар ба ҷаҳониён нишон медиҳад ки ӯ ҳоло ҷавон аст. Ҷамал Мусиала ки дар бозии дастаҳои Бавария ва ПСЖ осеби хеле нигаронкунанда бардошта буд, зимни як навори видеоӣ аз мухлисони футбол хост то бар сари Ҷанлуиҷи Донарума санги маълумат нарезанд. гап сари ин аст ки Мусиала маҳз дар бархурд муқобили Донарума чунин осеб бардошт ва баъзе нафарон бар он ақидаанд ки дарвозабони ПСЖ махсус ин корро кард. ана акнун мухлисони Бавария ҳатто бозингарони даста аз қабили Мануэл Нойер ва чанд тани дигар суханҳои қабеҳ ба суроғаи Донарума равон карданд. ҳарчанд Ҷанлуиҷи аз минбари шабакаҳои маҷозӣ аз бозингари Бавария узр пурсид,
ولی این آتش خشم مخلصان را خاموش نکرد. کار تا جای رسید که خود موسیالا از مخلصان خواهش کرد تا دروازه‌بان پس‌ژ را سخنهای قبیح نگویند. در فوتبال چنین کارها زیاد می‌شود. از این رو کسی را در این قضیه گناهکار نکنید، گفته است جمال موسیالا. دسته لاس پالماس برای مخلصان خود دیروز یک خبر خیلی خرسنده‌آور را رسانه‌ای کرد. کاپیتان تیم لاس پالماس کریان رودریگز برای دومین مرتبه با بیماری مرگاور سرطان دستبالا شد. این هم در حال است که کریان از ماه فوریه همین سال دیگر در میدان فوتبال نبود و پشت طبابت‌های خود و مبارزه با سرطان به قول سرگردان بود و در نهایت به این بیماری پیروز گردید. قبلا در سال 2022 کریان رودریگز اولین مرتبه با بیماری سرطان گرفتار شد و بعد چند اعلان داشت که از بیماری مذکور رهایی یافت و ماه فوریه همین سال طبیبان در وجود او باز بیماری سرطان را کشف کردند. کریان از این چیز دل‌آزرده نشد و باز هم مبارزه‌های خود را ادامه داد. اکنون بعد تشخیص‌های اخیر دیگر در وجود این فوتبالباز یگان خیلی نشانه‌های سرطان نیست. سرطان این بیماری است که در صورت مبارزه بردن پیروز خواهد شد. اگر مبارزه نمیبرد خیلی بر وقت محوتان میکند. برای همین هر کس گرفتاری آن است مبارزه را به امان ادامه دهد، غالب میشود. مملکت اسپانیا هم عجایب کارهای و عجب ورزش‌های دارد. شما الکی می‌دانید که چندین بازی‌ها با بوقه‌های ذاتی اسپانی یکی از شغل‌های دوست داشتنی و قدیمی اسپانیا میباشد. چندین مسابقه‌های گوناگون هست که با همین اسلوب در اسپانیا برگزار می‌شود. حتی یک نوع چورابینی دارند که چند تن از بوقه‌های کلان حجم را در کوچه‌های شهر سر می‌دهند و پیش آن مردم هوسمند می‌دوند. دیروز همین گونه یک چورابینی به قول خودشان ورزشی در کوچه‌های شهر پامپلون برگزار گردید که توده آدمان از خشم بوقه‌های بزرگجوسه می‌گریزند. این نوع به قول بوقه‌بازی را حتی چندین وکیلان پارلمانت اسپانیا توصیه ندادند و برای منع کردن آن پیشنهادهای زیاد داشتند، اما حالا رسما در حکومت کشور این مسئله بررسی نشده است. این بود که در ماراتون امسال ده‌ها نفر اشتراکیان آسیب‌های جدی برداشتند و در بیمارخانه خوابند. فستیوال سان فرمین از معروفترین فستیوال‌های مبارزه با بوقا است که حتی چندین نفران زمان جان باختند. حالا مسئله از بین بردن شغل مذکور در اسپانیا خیلی زیاد محاکمه می‌شود. چند وقت قبل لوئیس انریکه در مورد توپ طلایی گفته بود که به من هیچ اهمیتی ندارد. من فقط به نتیجه‌های دسته توجه میکنم. جایزه یک بازیگر انفرادی هیچ اهمیتی ندارد. اکنون معرکه توپ طلایی که نزدیک میشود فکرها دیگر میگردند. او گفته است که این جایزه را باید عثمان دمبله بگیرد. سرمربی دسته پاریس سن ژرمن لوئیس انریکه شرح داد که چرا وینگر تیم آنها عثمان دمبله سزاوار گرفتن جایزه توپ طلایی در سال 2025 میباشد و گفته متخصص اسپانی فوتبالباز فرانسوی بهترین بازیگر موسم 2024 و 25 است. با فکرم او بهترین بازیگر این موسم با برتری روشن است. او سزاوار بردن همه جایزه ها میباشد. او تمام قوه‌اش را برای دسته میبخشد. او بهترین بازیگر ما است. شخصیت ناتکرار است که جریان بازی را دیگر میکند و نتیجه را معین میسازد. تماشا کردن بازی او برای همه لذت بخش است. از این رو باید این جایزه را او بگیرد، گفته است لوئیس انریکه. نمردیم و جایزه توپ طلایی دمبله را هم دیدیم. حالا این جایزه در نول زاغ و زاغ در هوا، ولی با احتمال زیاد او میگیرد.